Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka MDC jangan sekian konstituensi ke Kongres Meri Kharpuri kelakaran Ïing Dorbar halo ke jindon kam ban sumar khoj bat ban penbiang ke umbam umdi ha MDC Hostel kadang bagi bahing asam lani ki brio jong ki MDC ki besahang tu kini yo ko umbam umdi ka khoj ke Kongres kalau ong ba ki jumi ki ki bermasngau ternat ha MDC Hostel bat kalau ong ru ba ki yo jingtip bagi dan ru ki bawai kelai ki Kamra ki badan ha MDC Hostel. Kumta kalau ong bakalong badan kam bagi MDC kin hab ban shim jengkit khli yanu ki phasa hang tu badan kamru bandan nakajing soy sekolah ka babiang. Chairman badan burung, Deputy Chairman dan Shimkia bahaya MDC Hostel. Komentar yang kami labun MDC yang baburang berteman sudah. Majority ada yang berteman. Yang sekali itu hab di Shim yang kata hostel yang tinggal kam. Kumda semua day bertindam kam. Dan mereka, mereka berkata orang hamil dan syariah. Ya kata ini hostel. Pakai lat cisha nak kita ram berlat ni kita jenjang kita bang semua tak. Kita kapor ke bang jiwa semua. Jadi jauh orang ini. Kabar pidam kam ham tu orang bang tempuan ha. Kalau orang bang undi kita cakap na. Nama ham baik kata hostel jangan disak jangan konsumsi. Jadi kita beli kiri tiga day kata anak kita, kitchen jenis, habai day berkumpul ini. Tentang kitchen rumah pergi bawa salam itu. Ini tu tahu, bagai yo apa yang berkumpul nanti kepada dia adalah ekran dia ni, bangsa tu bakin sim. Nama tentang, habai ni mungkin disi, dia lot channel. Dia sehingga mengalah ayat bangsa itu beri konsultasi, nampun mereka ni adalah dia. Dia mengalah. Kebanyakan pensyariah dan syariah responsibility bagi dia mendapat dekat agreement, kerja agreement bagi nakalian kecong ke legislative kabangi dia menyesali kemudian misi bagi dia menik kino kicing rumah bagi kamtam dia menai dan lot rumah cikibai nama semua paham tay ke don sisya kata jangan wayu bagi next time bagi misi lo rumah pensyariah ini nama tentang kiwasa kibrew kibangde kibrew jom MDC. Kanwan ra ke jumpa, kanwan ra ke beri kurang. Dan jaburan sembilan ke council betul. Ini kiat Chairman badan burung semua bahas pensyariah by way MDC ini bentuk agreement. Agreement ke batinnya. Bala dajah kano. Bas mosi day mani MDC mention ya ke jim bakhi.